Insemmilkom fil-programm News.Mt llum se nibdew billi niddiskutu grupp ta' strateġija maħtur mill-Gvern li ressa ammont ta' proposti fejn jidħlu il-pensjonijiet f'pajjiżna. Insegwu. Il-pensjonijiet, suġġett li mhux darba u tnejn jitla' fuq l-aġenda nazzjonali. Suġġett li jolqot in-nies minn aspetti differenti, min fl-immedjat u min fil-ġejjieni. Eżempju, għal 22,200 persuna li għandhom dħul ta' pensjoni ta' inqas minn 500 euro fix-xahar, it-ħassib huwa kif issa jistgħu jgħixu mingħajr ma jaqgħu fil-faqar. Oħrajn jitħasbu dwar kif minkejja pensjoni tajba ma żammewx il-livell ta' għajxin li kellhom qabel, filwaqt li żgħażagħ ma jafux jekk fil-ġejjieni hux se jkollhom pensjoni. Kien għalhekk li l-Gvern ma setax jieqpa' ċas quddiem din ir-realtà li għandha ssir sfida ikbar fil-ġejjieni. Minflok għażel li jippubblika white paper ħatar grupp ta' strateġija magħmul minn esperti li taw 27 proposta. Mark Musu, chairman tal-grupp ta' strateġija, tkellem ma' News.Mt dwar il-bilanċ li l-grupp kellu jsib f'ħidmietu. Fil-waqt li bħala grupp ħarisna lejn issues u sfidi li għandhom il-pensjonanti preżenti u ipprovajna kemm jista' jkun li nindirizzaw xi wħud minnhom, fl-istess ħin naturalment ridna naraw kif nistgħu nissalvagwardjaw is-sostenibilità tas-sistema tal-pensjoni mingħajr ma affettwa l-adekwatezza illa li inti tista' tieħu miżuri biex tindirizza s-sostenibilità imma jekk ma toqgħodx attent tkun qed taffettwa l-adekwatezza, ġifieri kemm ikollha valur il-pensjoni meta il-persuna tirtira. Id-direzzjoni politika tal-Gvern preżenti dejjem kienet li ma tiżdidx l-età tal-irtirar u lanqas il-ħlas tal-bolla permezz ta' dik li tissejjaħ il-proposta tat-tieni pilastru. Din hi xi ħaġa li turi wkoll differenza bejn iż-żewġ partiti ewlenin f'pajjiżna fuq is-suġġett. In-numru konsiderevoli ta' proposti mill-grupp ta' strateġija juri li hemm numru ta' alternattivi oħra qabel jittieħdu miżuri ta' dan it-tip li saħansitra jista' jkollhom effett kuntrarju. U naturalment il-pakkett ta' riformi li qed nipproponu lill-Gvern u lill-pajjiż huwa immirat biex filwaqt li jindirizza l-isfidi ewlenin li qegħdin jiffaċċjaw illum pensjonanti, irridu nirrikonoxxu li għandek proporzjon sinifikanti tagħhom li anke qed jgħixu f'riskju ta' faqar u qed nagħmlu proposti ta' kif dan jista' jiġi indirizzat. Fl-istess ħin qed nagħmlu proposti wkoll biex inżommu lil ħaddiema għal aktar tul ta' żmien fid-dinja tax-xogħol mingħajr ma nollu l-età tal-irtirar u talli jagħmel hekk ninċentivawh billi nofrulu persentaġġ ta' żieda fil-pensjoni tiegħu talli jdum jikkontribwixxi aktar. Ċentrali f'dan kollu hemm il-proposta ta' pensjoni minima. Il-proposta tal-grupp ta' strateġija tajt li l-pensjoni minima nazzjonali garantita gradwalment iddaħħal għal kulħadd fejn fl-ewwel sena tapplika għal dawk l-aktar vulnerabbli, jiġifieri dawk minn 76 sena l fuq u kull sena tonqos b'sena sakemm tidħol għal kulħadd mill-età ta' 65 sena il fuq. Aaron Grek, uffiċjal tal-Bank Ċentrali li wkoll kien parti mill-grupp ta' strateġija, jemmen li din il-proposta tagħmel ir-rapport tal-lum differenti minn riformi oħra li saru fl-modi. Naħseb b'differenza ta' riformi li saru fil-passat, din ir-riforma ma tħares biss lejn il-pensjonanti tal-futur. Hija riforma li tħares ukoll il-pensjonanti tissa. U l-iktar riforma naħseb ħatolqot l-aktar nies hija ir-rakkomandazzjoni tidħol il-pensjoni minima garantita ħafna aktar qabel milli kien propost fil-liġi ta' 2007. L-effett ta' din il-miżura, jekk implementata, jibda jinħass mill-ewwel għal ċerti persuni, għalkemm tieħu aktar fit-tul għal persuni oħra. Qed ngħidu isma' inħossu illi il-riskju tal-faqar fost il-pensjonanti jiżdied aktar ma l-anzjan jiżdied fl-età. Illa li ovvjament ikollu aktar spejjeż, mediċini, eċetera, u allura għad ngħidu ejja nibdew minn dawk li huma lixjieħ ħanajtek. U il-proposta hija li nibdew minn dawk li għandhom 76 sena jew aktar, jiġifieri għal eluf ta' pensjonanti f'din l-age bracket ħanajtek ħatkun tfisser żidiet sa anka 20-21 euro fil-ġimgħa għal ċertu pensjonanti, għal oħrajn
ħajkollhom żidiet anqas imma żidiet xorta. Jeżistu kalkoli korretti ta' kemm se jkunu l-persuni li jgawdu minn din il-pensjoni minima nazzjonali u kif. Xi fisser dan? Ifisser li madwar fl-opinjoni tagħna mill-istudji li għamilna li madwar 18,000 pensjonant se jieħdu żieda fil-pensjoni tagħhom. Bħala medja jieħdu żieda ta' madwar 21 euro fil-ġimgħa. Din iż-żieda hija biżżejjed biex terfa'hom mir-riskju tal-faqar. U huma l-iktar anzjani li jkunu l-aktar fil-faqar, ġifieri b'din miżura sejrin nattakkaw il-problema tal-faqar fost l-iktar vulnerabbli fis-soċjetà. Fuq kollox l-esperti spjegaw li s-sistema preżenti hija sostenibbli biss sas-sena 2040. Jekk ma jinbidel xejn, biex dak iż-żmien tibqa' tingħata l-pensjoni kif nafuha llum, il-pajjiż ikollu deficit enormi u ferm ikbar minn dak permessibbli mir-regoli Ewropej. Għalhekk l-importanza ta' bidliet oħra proposti. Bħalissa inti tagħti għal kull sena pensjoni sentejn bolla. Aħna nemmnu li għandek is-soċjetà tagħna għandha iżżomm dal-bilanċ għall-futur ukoll. Allura hemm bżonn nibdew minn issa ngħidu lin-nies li jridu jikkontribwixxu ftit aktar għas-sistema. U għalhekk fost ir-rakkomandazzjonijiet hemm illi għal ċertu gruppi imwielda wara 1965 l-età ta' irtirar tibqa' l-istess, tista' tibqa' toħroġ at 65 imma tkun ikkontribwejt 41 sena minflok 40. Ovvjament qed ngħidu li dan id-deal li jagħtik l-istat għandu jiġi rivedut kull 5 snin ħalli jibqa' ġust u ekwu għal ġenerazzjonijiet futuri. Bilan li l-anzjani ta' għada jgħixu ħajja aħjar, il-gvern irid ukoll jinċentiva n-nies ifadlu aktar. Ftit ta' xhur ilu diġà tħabbru proposti għal dawk li jinvestu f'pensjoni privata b'mod volontarju. Il-grupp ta' strateġija jemmen bisħieħ f'din il-parti mis-soluzzjoni. Irridu nibdew naħsbu b'mod li fil-waqt li ovvjament il-pensjoni tal-istat għandha tibqa' dan anke l-grupp qed nagħmluh bl-aktar mod ċar, għandha tibqa' sors ta' dħul solidu ħafna tajjeb u sostanzjali għall pensjonant, però fl-istess ħin irridu nibdew nbidlu l-ħsieb tagħna ta' kif naħsbu għal-futur tagħna, għal-futur ta' meta nkunu pensjonanti, billi ovvjament nfadlu aktar. Mill-pensjonijiet se nitkellmu issa dwar Bloodhound, vettura illi fi żmien li ġej mistennija tilħaq veloċita rekord. U biex inkunu nistgħu nwaslulkom dan is-servizz Alejandr Balzan mar il-Greċja. Veloċità aktar minn taballa ħirġa minn pistola jew saħansitra daqs tal-ħoss. Din hija s-saħħa li għandha l-vettura Bloodhound li fi żmien li ġej mistennija tilħaq veloċità rekord. So this is a project to design and build the next land speed record car to take the record from 763 miles an hour up to 1,000 miles an hour. Ma' Tony Perriman li huwa parti mit-tim li qed jaħdem fuq dan il-proġett, News.Mt jitkellem fateni il-Greċja. Dan meta b'mod esklussiv attendejna l-waħda mill-preżentazzjonijiet li qiegħda ssir madwar l-Ewropa bl-appoġġ ta' dawk li qed jgħinu l-proġett, f'dan il-każ il-Kastrol. Fissrilna kif dak li qed jippruvaw jagħmlu mhux ċajta. U l-proġett hemm jaħdmu 106 persuni, ħafna minnhom inġiniera tal-ogħla livell u l-baġit għalih laħħa is-46 miljun sterlina. It's really difficult, so the only thing really that people might know is either a speeding bullet or a fast jet would do that, but they will do that at really high altitude. So the real struggle for us is to do 1,000 miles an hour at a very low altitude where the air is very, very thick. Ħarsa lejn il-karozza tħallik taħseb dwar fil-verità x'inhi. Aw min jaħsibha rocket jew nkella xi forma ta' ajruplan. It is really a rocket and a jet aeroplane and a car. So the rules of land speed records say that you've got to have 4 or more wheels. We have wheels. We have a driver. The driver sits in a cockpit and drives the car with a steering wheel. So we fulfill all the criteria of a car, if you like. We stay on the ground. We don't fly, hopefully. We also don't become the world's fastest plough either. So, yeah, we do fulfill the criteria, the basic criteria of being a car. Obviously, not everybody has a jet and a rocket stuck in the back of theirs. Andy Green huwa l-bniedem li se jkollu x-xorti suq din il-vettura, anke jekk ħafna żgur ma jaħsbux hekk minħabba r-riski u li hemm. Green li huwa pilota fir-Royal Air Force jgħid li għandu l-isbaħ biċċa xogħol fid-dinja,
tant li fil-blok tiegħu isejħilha holiday job. Li tella veloċità eċċessiva mhix xi ħaġa ġdida għalih, kienu li saq il-vettura li tellat ir-rekord ta' 763 mil fis-siegħa fl-1997. And lots of people again think he's a little bit mad, but he approaches it with a very methodical attitude. He is an Air Force pilot, so he's used to going fast, he's used to fast objects, and so he just approaches this as his day job and is very precise about the way he does everything, and he's very involved with the actual design of the car, especially those bits that involve slowing down. Greċja fejn kien ippreżentat il-proġett u replika tal-karozza leċitament ma naqas. Għal Ellul, rappreżentant tal-importaturi tal-kastrol f'Malta din hija xi ħaġa unika. Sibta interessanti ħafna, speċjalment il-presentation li ta' Andy fuq l-ins and outs ta' kif taħdem l-enġinerija tagħha l-aerodynamics kollox. Hija xi ħaġa interessanti u proġett ambizzjuż ħafna u dejjem pushing the boundaries u hekk jiena jinteressawni dawn l-affarijiet. Żgur l-isfida kbira kienet biex jinstab il-post fejn tista' tinstaq vettura bħal din. Biex intażel deżert fl-Afrika t'isfel intużat għodda li kulħadd jista' jsib fuq il-kompjuter tiegħu u mezzi aktar elaborati. So the desert itself was chosen using, believe it or not, Google Earth and some NASA data, and we looked for all the flat spots on the planet that were the right size and at the right altitude, because we don't want them too high, but we don't want them too low, and we want to be able to get to them. So we came down to about 7 or 8 different locations across the planet, and Andy went and visited all those and alighted upon the Hakskeen Pan. It's great for us because the timeline is the same in the UK as it is in South Africa, so the kids can get up and watch Bloodhound run in real time, which is fantastic. Biex id-deżert ħejja għal din l-avventura, neħħew 16 tunellata ta' ġebel u dan kollu blidejn min-nies tal-lokal. We employed local labour, so the Northern Cape government actually employed local people, many of whom hadn't had any paid work at all in the past. So for them, although back-breaking work, what it's done is it's put some money into the local economy. So we're having a positive effect on the people in South Africa as well. Fil-Greċja kulħadd baqa' impressjonat b'dak li ħareġ mill-preżentazzjoni tal-proġett. I think that this is a really ambitious project, and people that are managing and are handling it are experts in their field of operation and their field of knowledge. There are a lot of challenges that one has to overcome when he goes after such a project. There are challenges in mechanical engineering, there are challenges in aerodynamics, there are challenges even in simple things, or things that one thinks to be simple, such as how this monster vehicle finally brakes and stops. Iżda fuq kollox, meta l-karozza tkun tellat il-veloċità mixtieqa dan il-proġett jintesa', Tony Perriman jgħid li le għaliex l-edukazzjoni hija parti essenzjali minnu. For me, as an engineer and a teacher, this is very core to the whole project itself. Inspiring those young people into engineering is something that I really want to see happen. And we have a big team of about 12 people who are carrying that out in the UK and across the world, really, because we want to make sure that we actually leave a legacy. Forsi mhux daqs Bloodhound, però l-programm malajr għadda. Tinkwetaw xejn tistgħu terġgħu issegwu l-programm permezz taċ-channel tagħna fuq YouTube. Infakkarkom ukoll li l-Kamra tal-Aħbarijiet kontinwament taġġorna l-paġna tagħha fuq Facebook. Grazzi tal-li kontu magħna l-kumplament tas-sera tat-tajba.